Pakibaluan, ing module mamiyang layon, banking pangabiyasa ring magaral, king pamamasa ampon dapat aintindihan de ing karelang babasan. Atin pamagsaneng makarikil karimbalang lisyon na kung no ka rin at inustong pangabigkas, basang mabagal o mabilis, atin ustong intonasyon, ekspresyon at pananda. Kaya rin ing module, asahan la ring magaral na bibigkas lang usto ring amano. Asusukad ing bagal o bilis king pamamasa. Apakit ing ustong intonasyon, ekspresyon at ustong gamit ning pananda. Subukan. Basan ing makuyad a kwento. Magkaagape ni Janine May B. Gatus. King metong amarayong lugal atin metong pamilyang kabibiliban da ring sabla uling king karelang tagleng kayapan. Ila ring pamilya ng Manglando. Imanglando metong yang karpintero king karelang lugal. Madalas suguyamo at aliya tatanggap bayad. Indang Rosa naman ing kayang asawa na mitmo king kayapan ampon king kasipagan bilang inda. Yaing malalakwan king bale, bansesen nola, ring kayang adwang anak, ilari uno at isa. Pero diyang pang atsuya mo king bale, akakwana pang sumawop king kayang asawa, king karelang kabiyayan. Manayiyang punda at kurtina na as ng kasanting. Tunepin na ila, pisasopan da, ban ataguyade ing karelang pamilya. English yun tamo, yapin yaing, ding panuntunan king pamamasa king kadwang grado. Ding panuntunan king pamamasa, kawastuan, bagal o bilis king pamamasa, tono, panamdaman at ustong pananda, ila ring paralan o estratehiyo, ban aintindihan masalese ring balang babasan. Agamit mula rin, Kenny king aldoldong pamagaral at pamibiyebye. Balikan, inggelingan makapakibat usto, karingkutang ini, magpatunay ang aintindihan me ing kekang binasa, king module ini, abalo mula ring panuntunan king pamamasa. Tuklasan, basa niyang masalese ing poesya at pakibatan la ring makatuking kutang. Pamilya ng Janine May B. Gatus. Balang atin kapag subukan, pamilya ing pupulayan, alila mag-alinlangan, makasadyara kang sopan. King pamanulo ning lwa, makasadyarang polisan, ding ali ustong agawa, akakwarang kalingwan. Ila ring kakong pamilya, madalas ayasaan kula, king yatong pepay gulot kaya kaman, pamanyesera ing kekang sikanan. Ila ring sulu king kakong daralanan, apag maragul kanino man, pamilyang mitmo king pamikalugod, bigkis king puso ning ginong matudtud. Bilang 1, Nino ing sasabi king poesya. Nino ing sasabi king poesya. Huwa usto ka ing anak. Bilang 2, tungkol ya no ka rin ing poesya. Tungkol ya no ka rin ing poesya. Huwa usto ka pamilya. Bilang 3, kanino tamo dapat magpasalamat king pamamye ng pamilya kay katamo. Bakit? Kanino tamo dapat magpasalamat king pamamye ng pamilya kay katamo? Bakit? Huwa kagaling mo, hingapong ginu, uling iyang nilalang kay katamo. Bilang 4, maulagaya ba ing kekang pamilya para keka? Maulagaya ba ing kekang pamilya para keka? Huwa usto ka. Opo. Bilang 5, nano ing asabi mo king kekang pamilya. Nano ing asabi mo king kekang pamilya. Huwa kagaling mo, masaya kepo uling mikakalugod kami.
Suryan, ding pakatuki ilaring katangian ning pamilya. Ing pamilya, yang populayan kapag atin kapag subukan. Ing pamilya, mapanyawpyo. Ing pamilya, ayasaan nyo. Ing pamilya, mapanyeseyo. Ing pamilya, mitmuya king pamikalugod. Magaling, agawa mo lang apanton, ding katangian ning pamilya. Tanda ng talo, ring katangian ning meto nga pamilya. Gagawan mula rin baring mesabi ketang puwesya? Tara nang munta king tutuking pigawan. Pagyamanan, pamagsane ating gabewan, basan ing makuyad a kwento at pakibatan la ring makatuking kutang. Ing modelong pamilya ng Janine May B. Gatus. Ding pamilya ng Manglino, makatuknang laking Pampanga. Pigkaluban dalang atlong anak indang Mila. Imanglino, metong yang tapat agwardya, samantalang indang Mila, yang manyese karing-karelang anak. Ding karelang anak ilarinoli, Ana at Mina, na tunay lang kabibiliban. Pwera king pangabyaso, ganap la pang magalang. Impamangamit king pu at opu mawala kapag makisabi la karing makatwo, ampong ing pamanyiklod karing makatwo, akaw galyan dano. Tunepin modelo lang pamilya, uling ing magpasalamat king Ginoo era kakalingwan. Kaya makanita ing kabilibanda ring karelang kabalen, uling king karelang kayapan. Pamaggabi, Evaluation 1. Pakibatan la ring makatuking kutang. Bilang 1, nanuya pamagat ing kwento. Nanuya pamagat ing kwento. Uwa gusto ka ing modelong pamilya. Bilang 2, pilan la ring anak ng Manglino ampong indang Mila. Pilan la ring anak ng Manglino ampong indang Mila. Uwa gusto ka atlo. Bilang 3, dapat yun labang pakyapusan di Noli, Ana at Mina? Dapat yun labang pakyapusan di Noli, Ana at Mina? Uwa, kagaling mo, opo. Bilang 4, nanula rin katangian da Rinoli, Ana at Mina. Nanula rin katangian da Rinoli, Ana at Mina. Uwa, gusto ka, magalang la. Bilang 5, makananurang pepakit ding anak ing lugod da karing-karelang pengari. Makananurang pepakit ding anak ing lugod da karing-karelang pengari. Uwa, kagaling mo, gagawa lang mayap at dapat. Pamagsani ating gabeto. Basan na rin makatuking panyalita karing adwang kolum A at B, gawan ing sasabihan king dani A at B, king lalam king parting gawan tamo. Bilang 1, ding panyalita, mamasyal kaming ima, king parki poto. B, bilang 1, ing pamilya, masayaya. Bilang 2, masakit siya ing ipan ko. Nanu ing gagawan ng koya. Bilang 3, malakas ing ayun, kanitang misan aaldo. Nino ing kayabe mo king bale. Bilang 4, meteya ing sese kong aso. Aru, marayuya ing pintalan ng tatang. Bilang 5, mamyanong kami king pipamyalungan bukas. Manyaman la ring pengan ming prutas. Base karetang binasa tamo, hingdane A apo hingdana B, gawan tamo, isulat irustong pakibat. Ibye ing panandamang pahiwatig ng balang panyalita, mamili ka ring makatuki ketang dane A. Ketang dane B, isulat ing ustong pananda ka ring balang panyalita, mamili king kilob ning pangulong. Nanula ding sagot. Uwa, kagaling mo, ketang dane A.
At ketang dane bi, pamaggabi ebalwasyon 2. Pitulid ingustong pakibat king dane A at dane B. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa utstuko, aliku mekha panalbe. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa ustuko, nukarin ka mag-aral. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa ustuko, sopan ke iating. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, aru, may walaya ing pera ko. Malayang pamagsani 1. Basa ng kwento at pakibatan laring makatuking kutang. Tagumpe ng Janine May B. Gatus. King maranglela makatuknang ding pamilya ng manglito. Atin lang adwang anak, indang nena. Kapag abak magtindayang gule imang lito, kabang din kayang anak lulubla king eskwela. Iindang nena naman lulubya bilang kayabe bale. Kapag alang klase, sasaupla rin karelang anak king pamagtindang gule. Diyang pang anak lapa, Relina at Ron, balura na ing kasakitan pagdalanan da ring karelang pengari. Kaya megpursigi at megaral lang masalese, ban asok liandangan ing kasakitan at pagalda ring karelang pengari. King sipag at tiyagara king karelang pengari, at aguyod at apayari ralang megaral ding karelang anak. Malayang pamagkasawan, pakibatan laring makatuking putang. Bilang 1, pilan laring anak ng manglito at indang nena. Pilan laring anak ng manglito at indang nena. Uwa ustuko, adwa. Bilang 2, nanu ing obra ng manglito. Nanu ing obra ng manglito. Uwa ustuko, magtindayang gule. Bilang 3, megpursigi at megaral labang masalese ring karelang anak. Megpursigi at megaral labang masalese ring karelang anak. Uwa kagaling mo, opo. Bilang 4, nanu ing gagawan da Relina at Ron kapag alang klase. Nanu ing gagawan da Relina at Ron kapag alang klase. Uwa ustuko, sasaup lang magtindang gule. Bilang 5, nanula ring katangian da manglito at indang nena. Nanula ring katangian da manglito at indang nena. Uwa kagaling mo, masipag at matsyagala. Malayang pamagsani 2. Basa ng poesyo at pakibatan laring makatuking kutang. Alila Maglakwan ng Janine May B. Gatus. Pamilyang kasaupan, paneng pupuntalan. Pamilyang asandalan, alina ka kalingwan. King oras ning kagipitan, ilaring alalapitan. Mambipayo na numan, ing pupusanan, ali apagpalit kanino man. Bilang 1, nanuya pamagat, ing poesya. Nanuya pamagat, ing poesya. Uwa ustuko, alila maglakwan. Bilang 2, tungkol ya nukarin ing poesya. Tungkol ya nukarin ing poesya. Uwa ustuko, pamilya. Bilang 3, nanu ing panamdaman ning ginawa. Nanu ing panamdaman ning ginawa. Uwa kagaling mo, masaya. Bilang 4, nino ing sinulat king poesya. Nino ing sinulat king poesya. Uwa ustuko, Janine May B. Gatus. Bilang 5, maulagaya ba ing pamilya keka? Maulagaya ba ing pamilya keka? Uwa kagaling mo, opo. Malayang pamagtasatu. Sabyan laring panuntunan king pamamasa manibat king dane A at dane B.
isulat ing letra ni gustong pakibat. Bilang 1, ekspresyon. Ekspresyon. Uwa gusto ka i gustong panamdaman. Bilang 2, pananda. Pananda. Uwa gusto ka pamanok ng gustong panahon. Bilang 3, intonasyon. Intonasyon. Uwa kagaling mo pi pamanaliwa ning tono king pangabigkas. Bilang 4, kawastuan. Kawastuan. Uwa gusto ka paralan ning gustong pangabigkas. Bilang 5, bilis. Bilis. Uwa kagaling mo di kilos o galo king pamamasa. Tandanan. Ing pamamasa metong yang maulagang parti king biening metong amagaral ban abalo kung iya ba atin yang abalo king kayang lisyon. King pamamasa kailangan lang tandanan ding makatuking pamantayan. Paralan ning gustong pangabigkas, asusukad ing bagal o bilis king pamamasa, pamanaliwa ning tono king pangabigkas, pamanuknang king gustong pananda o panawon, at adinan be at gustong panamdaman ing babasan. Kailangan agawala ring panuntunang may banggit, ban akwa ing gustong pamamasa, at asabi ing pangabiyasa ning metong amagaral. Pamangawa. Dinan check nung gusto at X kung ali gusto. Bilang 1, ing gustong pangabigkas king amano, metong yang panuntunan king pamamasa. Ing gustong pangabigkas king amano, metong yang panuntunan king pamamasa. Uwa gusto ka. Check yo. Bilang 2, aliya kailangan ipasyag ing panamdaman kapag atin babasan. Aliya kailangan ipasyag ing panamdaman kapag atin babasan. Uwa gusto ka. X. Bilang 3, kailangan gumamit gustong pananda king pamamasa. Kailangan gumamit gustong pananda king pamamasa. Uwa gusto ka. Check yo. Bilang 4, ing pamanilwa nin tono king pangabigkas kailangan niya king pamamasa. Ing pamanaliwa ning tono king pangabigkas kailangan niya king pamamasa. Uwa gusto ka. Check yo. Bilang 5, atin 5 panuntunan na kailangan lang tandanan. Atin 5 panuntunan na kailangan lang tandanan. Uwa kagaling mo. Check yo. Evaluasyon. Bilugan ing letra ni gustong pakibat. Bilang 1, pamanok ng king gustong panawon king pamamasa. Pamanok ng king gustong panawon king pamamasa. A. Pananda. B. Intonasyon. C. Ekspresyon. Uwa gusto ka. A. Pananda. Bilang 2, kilos o galo king pamamasa. Kilos o galo king pamamasa. A. Kawastuan. B. Bilis. C. Pananda. Uwa kagaling mo. B. Bilis. Bilang 3, adinan biye ampong gustong panamdaman ing babasan. Adinan biye ampong gustong panamdaman ing babasan. A. Intonasyon. B. Ekspresyon. C. Bilis. Uwa gusto ka. B. Ekspresyon. Bilang 4, paralan ning gustong pangabigkas. Paralan ning gustong pangabigkas. A. Pananda. B. Bilis. C. Kawastuan. Uwa gusto ka. C. Kawastuan. Bilang 5, pamanaliwa ning tono king pangabigkas. Pamanaliwa ning tono king pangabigkas. A. Intonasyon. B. Ekspresyon. C. Pananda. Uwa kagaling mo. A. Intonasyon. Karagdagang pamagsani. Pantunan at koloran ding amanong kayabe king panuntunan king pamamasa. Bilis, galo, kawastuan, pamamasa, poesya,
kilos, intonasyon, expression, kwento, pananda. Nanula ding sagot. Nanula ding kayong kulayan. Uwa kagaling mo. Bilis. Kawastuan. Intonasyon. Ekspresyon. Pananda. Hanggani mo, Kenny. Salamat!